Ya vetari Yellow Pages se saca ng ganador para ng promoción de Early Bird, kutabating pa luna de May. Yellow Pages staat in een special die sign up early. Zeg je mensen een advertiser dat zijn winkel die je mama. Dus staat in een special paganda premio die gaat een iPad e dos ticket para Miami. Agora dia nós saca prêmio, então luz também saca prêmio de dos tickets não para Miami. Então Angel também saca prêmio de iPad. Nós vamos fazer iPad para mim. Yes, Angel. Bien, sim. En vlees ganador die iPad da Igor Kroos, die tech-student. En mooi, dos tickets para Miami. Dos. En vlees ganador da fisioterapie Malvina Campo. Malvina Campo en Gama. Premio para dos tickets para Miami. Nos lo contacte ganadora para pasar buscar un premio aqui na Yellow Pages. Dank para toda a companhia para participar. Ik hoorde que nós temos outro special para sign up para o resto de ano. Mas siya pa biyang ganador ng tremendo Siguro que premio. Okay, bom.